عملية إبادة للمرأة موجودة. طبعا أي مكان بالقتل حتى لو امرأة واحدة نحن ضد هذا الشيء، ولكن التفصيل الموجود بالإعلام شو بيعمل؟ بيخلق حالة من القلق موجودة في المجتمع، حالة من عدم الاستقرار، حالة بتشعر كل امرأة إنه كأن هناك إبادة تمارس. مشان هيك مثلا نحن من المعلومات نسأل القام بتهديدات، يعني بعد شوي كمان نعطي مقترحات بهذا الإطار كيف نحن نستفيد من بعض المعلومات في محاسبة الشخص اللي يقوم بالتهديد. طبعا مخاطر العالم الرقمي، إذا نحن العالم الرقمي ذات وجهين، لازم تعرفوا لو كل شيء نحن نستخدمه وكل شيء نحن نقوم فيه كبصمة ما بتروح. يعني احتمال انك حطيته لايك، هذا لايك بيضل للأبد. كتبت منشور بعدين حذفته، هذا المنشور بيضل للأبد. لأن الحذف ما بيروح. فأيضا المعلومات اللي أنت تتركها عن شخصك، مثلا عن هويتك الشخصية، عن رقم تليفونك، في البداية أول ما طلع فيسبوك خاصة هيك في وعي بأنه الواحد لازم يخفي رقم اتصال ما هيك، فعدد كثير من النساء تعرض للمضايقات لأن كانوا يتركوا الرقم من الشكل. مثلا كلمة موضة نعرفها كم بتأثر عليهم. مشان هيك مثلا كلمة تصفح لما تكون 71% هي لحالها بتدل انه لما نحن نستخدمه، نحن عم نستخدمه بدنا نكون لنا وعي فقط على التصفح، ولكن من خلال هذا التصفح يتم توجيه فكرنا، يتم توجيه ذهنيتنا. نجي بالنسبة للمحادثة كانت 28%. أيضا ملء الفراغ 18 وكل ما سبق 20. كم جرائم تندية هنا؟ ستصال بيستويا كده آلية كي تندي هر كل شيء زده ببه ده آلية كده لهبلي تندي أصلا تبوشين لهر داري جهاني بلنده ببه. ناسای تندی دیکار وجبه گرینگیا بنیرین آجن ویرین تندی دست کردن هی زدت دیدن وقتی پیدا قرکرن آجن قتل کرن آجن آجی فمینیسی جبوکو پناسای کشتن آجن رو شهیرا نابرسد ایلیشن کو نها تنچه کرن گریدای ایلیش کرن آنر خنجن جواکیه جبوه امدکارم بیجن تندی کتل نشاندن دراستی آخدا قرکرن آجنه فمینیسی قرکرنا جن همان دمی قرکرنا توپیاکون پرگالا سردستی آمیر لدیجی هبونا جنیه قرکرنا جن لهر دری جهانه روی وی جدایه زمانی وی جدایه شکل وی جدایه بس لهر دری تی مشاندن جبر که همان آقل بشمندیه تكوشينك بهم باحية كفمينيسي قركرنا جن ولا قبول كرن لقانون دسيمور دولة دا عصر دمينة دولات لقولي برجواندين خوا نيزي مجال قركرنا دبن بس قركرنا جن تجاري ناقل وجبا خوا بويرين دجي جنان وكا بويرين تاكا كسي تين دست كرتن هرقالا بشت بوجرن ناي اشكرا كرن دستخداریه و بسردستی ازلام را دبه پرگال کریوه برنه. جبو تکبرنا پرگالا جنه گل لکری بازن تندیه حاطنه بکارانی.
هیچ به هوانه کشتنا جنان رجب کرن دستدرێژی ji bo şikandina vîna jinan tê bikaranîn. Her pergala desthilatdar bi qirkirina jinan xwe serdest dike. Mîneka vê ya berbiçav girêdanbûna di navbera kapîtalîzm û qirkirina jin bi navê nêçîra pîrhebûkan e. Çend cûreyên tundiyê hene. Sedsala 21 de aliyekî tundî her kulîçe zêde dibe, di aliyekî de li hemberî tundî asla tevhişînê li her derê cîhanê bilind dibe. Pênaseyê tundiyê dikeve rojevê. Girîngiya binêrîna jin bûyerên tundî destgirtin hîn zêde tê dîtin. Wekî peyva qirkirina jin, qetilkirina jin, an jî femînîsî ji bo ku pênaseya kuştina jin rewşa heyra nabe bersiv. Êrişên ku niha tên çêkirin girêdayê êrişkirina nirxên jin û civakê ye. Ji bo vê em dikarin bêjin tundiya ku tên meşandin di rastiya xwe de qirkirina jin e. Femînîsî qirkirina jin heman demê qirkirina topyekom pergala serdestiya mêr li dijî hebûna jinê ye. Qirkirina jin li her derê cîhanê rûyê wê cuda ye, zimanê wê cuda ye, şiklê wê cuda ye. Bes li her derê tê meşandin ji ber ku heman aqil û bişmendî ye. Tekuşînek bêhem ba heye ku femînîsî qirkirina jin were qebûlkirin. Lê qanûn di sîmurên dewletan de asê dimîne. Dewlet li gorî berjewendiyên xwe nêzî mijarên qirkirinan dibin. Bes qirkirina jin tu carî nakin rojeva xwe. Bûyerên dijî jinan weke bûyerên teke kesî tên destgirtin. Pergala pişt kujeran nayê eşkerekirin. Desthilatdariyê ye û bi serdestiya zilam re dibe pergala kirêvebirinê. Ji bo têkbirina pergala jinê gelek rêbazên tundiyê hatine bikaranîn. Hîn jî bi hovaneya kuştina jinan recibkirin, destdirêjiyê ji bo şikandina vîna jinan tê bikaranîn. Her pergala desthilatdar bi qirkirina jinan xwe serdest dike. Mîneka vê ya berbiçav girêdanbûna di navbera kapîtalîzm û qirkirina jin bi navê nêçîra pîrhebûkan e. Deşifre bikin, ev ku şerî cîhanê ya herî dirêj û her bir pergal li hemberî jin hate meşandin û hîn jî tê meşandin. Bersiva vê pirsêdayî û serî kulînkirin girîng e. Di civakê de mîna kevneşopiyekê her sazî xwe bi tundiyê xwedî dike. Li qadê herî jêrê civakê, malbat ji xwe nikare hilmê û nefesê bistîne. Nemaze tundî li ser jinê rewşa şer îfade dike. Şaneyekê jinê bîne ku ji ber tundiyê nelerze, rewşa zarokan jî heman tişt e. Rêbaza bingehîn a perwerdeyê tundî ye. Zaroka bi tundiyê hatibe terbiyekirin, bêguman wexta mezin bibe, mirov dikare ji wî jî li benda heman tiştî be. Bi serweriya ku xwe dispêre tundiyê serbilind e, ji zevq digire û pêxweş e. Hîsa bihêzbûnê ya xwe dispêre desthilat û tundiyê diviya bi weke nexweşîk herî xetir a civakî bihata nirxandin.
لوك هيسا هل مازن وبكيف تإيلان كرن راستية كدفيا ولعنت لبهاتا كرن لوك فازلت ونظم بوينك تدست نشان كرن. رفيقات مشان ما نطول عليكم زيادة بس هدول بعض الصور كلجنة التدريب نحن أعطينا تدريبات. تدريبات كانت بخصوص الرجل بشكل خاص وكان كمان بين الرجل والمرأة وكمان تدريب كان لرؤساء الكومينات والمجالس وتدريب كان للمرأة بشكل خاص.